Badudi ba Northern Cape ba boletse matshwenyego a bona kopanokgothekgothe ya bohlano le mopresidente lenyaga. Maikemišetšo a moletlo ke gore mopresidente a bolele le badudi go kwa mathata a bona a kabo ya ditirelo, tlhokego ya mošomo le go lwa le bosenyi. Go sa le bjalo kopanong ye, mosadi o mongwe o boletše gore o kopana le mathata a go hweletša ngwana wa gagwe sekolo se se kgethegilego. Dinomntana ona 10 years on autism ore o na le ngwana yo a nago le dinyakwa tšeo di kgethegilego gomme o mo nyakela sekolo seo se ka mo thušago. Ditona ka moka tšeo di bego di le gona go Imbizo di filwe sebaka sa go araba mathata a badudi go akaretša thuto. And that's why the lady who spoke here said she could only find her child a place in Cape Town because the only provinces that are able to cope is Gauteng and Western Cape, and simply because historically they've always had schools for special education. Le ge mmušo o sa kgona go nea badudi nako yeo e swanetšego ya go rarolla matshwenyego a bona, e fela bahlankedi phetiši ba netefaleditše badudi gore ba kwele dillo tša bona. What I can say is that yes, there are answers to many of the issues. Some of the answers can be applied immediately. Some will take time. Maikemišetšo a di Imbizo tša mopresidente ke go nea badudi sebaka sa go bolela le mmušo thwi ka mathata a bona. Mmušo o holofeditše go tšwela pele go rerišana le badudi.